त्वं स्वहा त्वं स्वधा त्वं हीव षट्कारः स्वरत्मिका सुधा त्वमक्षरे नीते त्रिधमात्रात्मिका स्थिता अधो मात्रा स्थिता नित्या यानोच्चर्या विशेषतः त्वामेव सा त्वं सावित्री त्वं देवजननी परा त्वायैवाधार्यते सर्वं त्वायैतत्सृज्यते जगत् त्वायैतत्पल्यते देवी त्वमस्यन्ते च सर्वदा विसृष्टो सृष्टिरूपा त्वं स्थितिरूपा च पालने तथा संहृतिरूपान्ते जगतैस्य जगन्मये महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृतिः महामोहा च भवति महादेवी महासुरी प्रकृतिस्त्वं हि सर्वस्य गुणत्रयविभाविनी कालो रात्रिर्महारात्रिर्मोहरात्रिश्च दारुणा त्वं श्रीस्त्वमीश्वरी त्वं हृस्तं बोधिर्बोधलक्षणा लज्जा पुष्टिस्तथा तुष्टिस्त्वं क्षान्तिरेव च खड्गिनी शूलिनी घोरा गदिनी चक्रिणी तथा शङ्खिनी चापिनी वान फुसण्डी पौरिगायुधा सम्या सम्यतरा शेष सम्याभ्यस्वति सुन्दरी परा परानं परमा त्वमेव परमेश्वरी. Maya is traditional. She is evergreen, energetic, virtuous. She is the one and supreme, yet different divine manifestations. Goddess Narayani, again Brahma Shakti Rupa Brahmani, sometimes manifested as Maheshwari, sometimes as pure chaste Nirmala, sometimes as the thunderstorm Oindri, Ugra Shiva Dutinri Munda Malini Chamunda. She is the destiny of Dhamamayi, so the whole Shaptalok is delighted at the arrival of the ultimate power of the supreme nature, O Goddess Durga.